ngasi Manipur top channel gi maike digi myam ni special content ma puduna laksari myam loi phok tamin si haina su channel si gi maike digi myam na thamjadi hauji Afghanistan tholiba thodo wathok sing si gi maroi bi pauk sing khongwa sarakana khena ba paukchi sing digi myam na share tawjagi anmada Kabul bomb attack sing gi matung IS ki mathakta US na drone attack sa ta kre amasum hat kre haba pawma su yawribani myam tamin si Afghanistan ki kunung Kabul da leiba international airport ta misi mina sauna thokpa suicide bomb attack adu makhoina sathabani haina lauthorakraba group Islamic State Khorasan gi thawrang tawba amagi mathakta drone attack ama satakre haina ngarang US military na phongdokre mi tongdaba drone na satakhiba air attack adu Afghanistan gi Nangarhar province tani amasum ahanba phangba khudam singda aikoina pandam thamliba du hat kre haina US Central Command gi Captain Bill Urban phongtokre suicide attack adugi matungda US ki ahanba attack adu laukthokladuna maduda misam sing siba laikhide haibadu aikoi khangle haina makna makhataki Afghanistan gi mapan gi satakhiba attack adu sagol sinmi ki attack ki matung yamni hena section ngak senbagi makara Kabul airport gi plane mi laukthokbagi thabak makha sathabag loinanani Kabul airport mapan gi attack adu Islamic State group adu gi sathiba Afghan masaduna pangthokhibani madugi matung US President Joe Biden na laman khumna bu wasakhi attack asi satakhibasing loinana America bu sowanana khanbasingna masi khangu aikoina kaidongaida ngakpiroi aikoina kawroi aikoina nakhoibu tanagani amasum nakhoibu mamal adu pihangani haina Biden na sagol sunamita haiki New York Times yawnai health officials singi warol paladuna US media kharana Kabul attack adu da US troops sing adu yawdana miyoi samago hundra phawba yawna siri haiki media kharana di sibigi masing adu sanirom phawbo sugani so haiki attack adu sikiba Afghan masing humdraga mapan suri haina hospital official amana pawgi agency Reuters ta ngarang phongtokhi aduga miyoi chamaga kun hena sui so haiki Taliban official amana di sikiba sing adugi manungda Taliban member kun gani pan yawi haiki adubo fighter sing sikhi haibadu wangang loi amana kona yakide hauji Kabul de attack sing hena sa tharakpa yabagi phibam leibidigi US na phibam semduna Mitsing nasing na laikre amasum mathang numit kharani si khwaidigi khudong thingai oigani haikre haukiba sayol anida Afghanistan digi miyoi lak amaga lising taraga mathurum puthokrakre haina Pentagon na haikiba sathariba US ki mi lauthokpagi thabak asigi mathangi numit kharani asi khwaidigi hena khudong thingai oirabi yai haina White House na warning tokre United States na hojiksu airport aduda akaknaba thajaningai oiba akibasing leidi thajai haina Pentagon gi wangang loi zone kirbaina haiki haina su source aman report tawna phungdorakribane atopa source aman asumna palli Kabul airport ta hojik simiyoi lising manga ga samri leidi Islamic State group na Kabul airport mapana misimina sauna thokpa attack ama sathakiba dugi nonganbada Afghanistan dagi satkinabagi ngaiduna Kabul airport manungda hojik simiyoi lising manga ga samri leidi haina Pentagon na phongdokre Washington gi matam ayuk pung ahum phawba pung kun gi mari gi manungda US amasum collision gi flight marfuga mapanda miyoi lising taragani thoiga supnagi sangwa hena pothora kre haina US General Hel Taylor na haiki mi laukthokpa mapung fana loisinanabagi August 13 gi aroiba matam thakiba US na aroiba mikup adu phawba plane puthorakpa ngamkhigani haina pawmisingda Taylor na haiki haina su source man phungdorakli atopa paw amaromdana Taliban $1 billion marfuga manga hienbagi American khulai phangkhre Afghanistan gi US na makhoi troop loinamak lauthokpa loikhibaga laiba aduda yamlab khusu khulai amasum equipment laihauragani haina Indiana gi Republican Congressman Jim Banks na warning tokre aikoina khangi madudi masigi US administration asigi thausadaba dugi maramdagi Taliban hauzik $1 billion marfuga manga henbagi American military equipment phanghoragani Taliban phangaugadori pasida gari
लिसिंग हुमद्रागा मंगा एयरप्लेन सिंग अमसुम हेलीकॉप्टर सिंग सनी हेना खुसु खुलाई अमसुम इक्विपमेंट मसा लाख मंगा हेनमनी मलेम गी लेबाक सिंगी सादा मार्फुग मंगा दगी हेना तालिबान हौजिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सिंग हेन लेरगनी मखोइना खुसु खुलाई खक्त नतना नाइट विजन गूगल सिंग बॉडी आर्मर मेडिकल सप्लाई सिंग सु फंगरगनी हाइना वाशिंगटन दा महाना हाइकी हाइना सु फुंदोरकली अतोपा पाव अमदनमो तालिबान लेबा अदुदा लेरिबा मीडिया हाउसिंग थिंजिननबो होनरी तालिबान जर्नलिस्टिंग अफगानिस्तान फ्री ओइना मथौ तौहनगनी हाइना अरानबो वासा क्या सखिबगा लोइनना अफगान लेरिबा मीडिया हाउस कुदिमा लहुलुपसिना थिंजिननबो होनरी हाइना कुमजा इंग्लिश सिंगनी तरागनी थोइदा पुलिटेजर प्राइज फंखरबा अफगान दगी नानथोक्तुना सेलखरबा फोटोग्राफर जर्नलिस्ट मसूद हुसैनिना फुंदोरकली हौजिक फ्रेंच की प्रेस एजेंसी अमदा फ्रीलांस ओइना थबक तौरिबा मसूदना मखाताना फुंदोखिबदा अफगान लेरिबा फोटोग्राफर क्या लहुलुपसिना अकनबा थ्रेट्स पीरी अफगानिस्तान तालिबान सिंगना मपुंग फाना पावर पाइखरबा मतुंग लेबादुदा लेरिबा जर्नलिस्ट सिंग मरु ओइना नुपी जर्नलिस्ट सिंगदा अथिंबा क्या थमजिनबा होख्रे हौजिक लेरिबा फिबम असिदी लेबादुदा लेरिबा मीडिया हाउसिंगबु मपुंग फाना मुथलबा मतुंग लेबाक मनुंग थोक्लिबा वाथोक्सिंग अदु मियामदा खंगहंदबा होनबनी अफगानिस्तान हौजिक जर्नलिस्टिंगी मपुनसी तमंगमदबा फिबम अमदा लेरि मखोइना मीडिया हाउसिंगबु तपना हातोकनाबा होनरी हाइना नेदरलैंड लेरिबा जर्नलिस्ट मसूदनसु फुंदोरकली लेबादुदा लेरिबा जर्नलिस्टिंग तालिबान हेक फाबगा हाटपगी थबक सतबा होख्रे तालिबान के अनौबा लेंगाकना लेबा अदुदा जर्नलिस्टिंग अपनबा याउदुना थबक तौहनगनी हाइना फोंदोखिबदु नुमित 10 फाद्रिङैदा मदुगी ओना तैनबदा थबक तौबा होरकली मसिना मरम ओइरगा लेबा अदुदा जर्नलिस्टिंग अतोपा लेबाकसिंगदा चटखिनाबा होनरी पनबा याबदि कुमजा इंग्लिश सिंगनी के 13 अफगान सुसाइड बॉम्बर अमना सतखिबा अकीबा फंगलबा अटैक अमगी थौदोकना मरम ओइरगा साइथेंग फंगलिबी अफगान नुपी मसा अमना कपगी सक्तम कापखिबा माकी फोटो अदुबु वाल प्रेस फोटोना अनिसुबा मनापीदुन एकाय खुनबु उतखिबनी हाइनसु फुंदोरकली लोइसिलपुन अतोपा मरुएबा रिपोर्ट अमा खतंग मैम अफगानिस्तान हुजुजिक थोकलेबा थौदो वाथोकी हापसरमगे अफगानिस्तान अरोइबा रेजिस्टेंस फोर्स ओइरिबा अहमद मासाउद सरेंडर तौनबा थौरांग तौखरे अफगानिस्तान अरोइबा रेजिस्टेंस फोर्स ओइना खनरंबा पंसिरगी नोंसागी मसानुपा अहमद मासाउद सरेंडर तौननबगी थौरांग तौरखिबा सिदा तालिबान लेबा असि मपुंग फाना कंट्रोल तौसिनखिबा याबगी फिबमदा लेरि हाइना पावगी सोर्सना फुंदुरकली अहमद मासाउद हाइरिबा मियोयसि मियामना मसक खंगलबा अफगान वारलॉर्ड अहमद शाह मासाउद की मसानुपानी मांगना अफगान की तंथोखरबा लुचिंगबसिंग अमरुल्हा सलहे यावना मफम असिदा लेदुना तालिबान की मयुक्ता लांथेंगनगनी हाइना ममांगी मतमदा लौथोखिबनी पनबा याबदी पनसिर वैली असि इंग 1994 की चहिदा सिविल वार थोखिबा मतमदा तालिबान खुदुम चनबा ngमखिदबा मफम अमनी अमदी सोसिएटना अफगानिस्तान लंदारकपा मतमदसु पनसिर वैली असि चंगसिनबा ngमखिदबनी अफगानिस्तान की मफम तंथोखरबा अमरुल्हा साले यावना बेली सिदा लेदुना अफगानिस्तान की एक्टिंग प्रेसिडेंट ओइना लाउथोखरबनी हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदा अहमद मासाउदना माक तालिबानदा सरेंडर तौरोय हाइना लाउथोखिबनी माकना माकी अपोकपगी मतुंग इन्नुना तालिबान लंथेंगनगनी हाइबगी वाफमसु खंगनखि माकी अपोकपा लेरिङै मतमदगी हौरगा मसिंग यामलबा लानगी खुसु खुलाई कयाम पाइसिन्दुना थमलंबा अदुना तालिबान बु चपचाना मायुकनबा ngमगनी हाइना फोंदोखिबनी माकी लनमी 3,000 की मथक्ता लेरे मरम अदुना इंटरनेशनल की सपोर्ट तौबिनबु वाफम ताक्सिनखि माना US फ्रेंच अमदी अरब वर्ल्ड सिंबा मतेंग पांगबिनबा ताक्सिनखि ngasiदगी सही कुनगी ममांगना तालिबान अमदी सोशिएट की मायुकता लंथेंगनखिबदा माकी अपोकपा मापाबु मथक्ता पल्लीबा लेबाक सिंग अदुना मतेंग पांगखिबनी सुहाइरी अदोमैनमा हौजु ओइरगलिबा फिबम असिदा अवोनबा मलाखरे तालिबान पंसिर वैली की मनाक नकना पोजिशन लौदुना लेखरे अवांग थंबा अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अहुम लौसिनख्रबनी हौखिबा सयोलदा लोकल मिलिशिया ग्रुप सिंगना लौसिलुरबा मतुंगना तालिबान अमुक
hana district sing adu laushin bangam khip Ahmad Masaudagi maming matha takthokaba advisor amana haikibada hauzik masagi sei kuntraga nithoi suraba Ahmad surrender townabigi thorang tokre Taliban gi fighter sing asi landa mathauna maring jail phaba lanmi sing oibana makoina lanthengna ba makoiga lanthengna ba haibisi oithokloi maramasina Panchirna Taliban gi mayukta lanthengna ba ngamna roi su haidi hauziki matamasi English nga maga samapan ga marfu amadi English nga maga samapan maudra gi sahi du natre Taliban gi fighter singa si landa haithoi singthoi bagi fighter singa tani su haidi Ahmad Masauna surrender townabigi thorang tawrakhi ba sina Afghanistan Taliban mapung fana control option ki bagi phibam da leire nindokaba numita Taliban Badakhshan Takhar amadi andara khudum changrabani amasum hariba district singa si Panchir Beliga naknana lairibani Sweden gi Lunda based of independence researcher Abdul Sahid na haikibada Ahmana resistance force semgat kani haina thorang tawribaduda thajabang ambagi sangwali Talibana Panchirbu maikai punamaktagi question grabani Ahmad Masauda na tha anigi matamdagi Hena Taliban bo athing ba piba ngamloi hauzik phawbi oina mahakpu support tawbina ba akanba amata laitri amasum unless singna so anauba matam gi oiba anti Taliban force asina Taliban gi fighter singbu sapsana thengna ba ngamgadra haibigi matangda ningjing mangjing na lairibani maramdi Taliban gi fighter singna US na Afghan fighter singda supply tabu khusu khulai kaya fangkrabani hairi haina su report asina makhatana phungdoragli adugo me hauzuko inadi matang sa lusin jaragi amasum pathok sa kibra su kiblan ki pekya yaur su myam nangak pigani amasum matam matam gi marui bi ipau sing myam da update pi jaraki haina channel sigi make dik tamjari do hauzuko inadi myam matang sa kainarasi and thank you